ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷамъбастии барномаи иттилооти навид аст мустақиман аз телевизиони Сафина. дар студия Ҳабибаи Комил ва Тоҳир Маҳмудзода салом. тавре хабар дода будем асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон айни ҳол бо сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Соғд қарор доранд. Дар рӯзи сеюми сафар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Ашт ташриф оварданд. Сарвари давлат дар ноҳияи Ашт нахуст дар маҳаллаи кӯҳсори деҳоти Понғоз хатти оби полезиро мавриди истифода қарор дода ба бунёди боғи интенсивӣ ибрат оғоз бахшиданд. 16 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Соғд ба ноҳияи Ашт ташриф оварданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ашт нахост дар маҳаллаи кӯҳсори деҳоти Понғоз хатти оби полезиро мавриди истифода қарор дода ба бунёди боғи интенсивии ибрат оғоз бахшиданд. иншооти асосии хатти оби полезӣ бо кофта шудани 4 чоҳи амудӣ аз чуқурии 25 метр омода карда шуда барои обёрии 14 гектар замини ин мавзеъ пешбинӣ гардидааст. оби полезӣ аз чоҳҳои амудӣ тавассути дастгоҳҳои обкашӣ кашида шуда ба ҳавзи бунёдгардида бо ғунҷоиши 600 метри мукааб оварда мешавад ва сипас аз тариқи қубурҳои обдиҳӣ заминҳои ин мавзеъ бо усули муосир яъне қатрагӣ обёрӣ мегарданд. ташаббуси обёрии қитъаҳои ин мавзеъи кӯҳдоман дар асоси дастурро роҳнамоии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Заилобиддин Мақсудҷонов рӯи даст гирифта шуда ҳадаф аз он ба гардиш даровардани талу теппаҳои бекорхобида ва истифодаи самараноку мақсадноки заминҳои ин минтақа мебошад. кашида шудани хатти оби полезӣ ҳамакнун барои ба гардиш даровардани қитъаҳои нав ва бунёди боғу тогзорҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ дар талу теппаҳои ин мавзеъ мусоида намуда бо ин роҳ метавон аз суршавии заминҳо пешгирӣ намуд. дар ҳамин ҷо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо шинонидани ниҳоли гелос ба бунёди боғи нав дар масоҳати 14 гектар асос гузошта аз намоиши дастранҷи хоҷагидорони деҳоти Понғоз дидан намуданд. боғи мазкур бо усули замонавӣ яъне интенсивӣ бунёд карда шуда дар он 6 нав гелоси содиротӣ аз ҷумла Александрия, Регина ва Дайбера дар асоси маслиҳати мутахассисон аз рӯи меъёри 2/4 шинонида шуда дар ҳар як гектар 1250 бехниҳол рост омадааст. дар маҷмӯъ дар асоси нақша дар боғи нав беш аз 15000 бех ниҳоли гелоси қатпас ки аз Федератсияи Русия дар асоси таҷриба ва маслиҳати мутахассисон бо кафолати тӯлонӣ дастрас гардидааст шинонида шуд. маҳз дастури супоришҳо, раҳнамоию ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ буд ки мо ана имрӯз боз як соҳиби боғи интенсивие ки бо усули қатрагӣ сохта шудааст сазовор гардидем. ягона замине ки дар ноҳияи Ашт дар баландкӯҳ дар доманаи кӯҳ бо усули қатрагӣ бунёд кардагӣ мебошад. бо усули қатрагӣ 8 маротиба обро сарфакорона истифода бурда мешавад. барои ҳамин сабаби якумаш усули қатрагӣ кардем. усули қатрагӣ дуюм сабабаш ҳамин ки ғунҷоиши 1 гектар замин 1250 бех ниҳол мебошад. барои он нимқадпаст овардем ки меҳнати нимқадпаст осонтар мебошад. бе ягон монеагӣ худаш рост истода метавонад. гелоси нимқадпаст ҳамин ки соли сеюм аллакай бор меорад ва хусусияти боз беҳтаринаш ҳамин ки ин ниҳолҳои мо овардагӣ ҳосилаш калон калон мебошад. ҳамагӣ дар маҷмӯъ 6 намуди гелосро дар инҷо мо шинондем. қувваи меҳнат дар инҷо кам истифода бурда мешавад. ниҳолҳои гелос бо риояи пурраи қоидаҳои агротехникӣ шинонида шуда ба иттилои масъулон дар соли сеюм пурра ба ҳосил медароянд. иттилоъ дода шуд ки дар ноҳияи Ашт гелос мевае мебошад ки боғдорон метавонанд аз он ҳамасала ҳосили дилхоҳ ба даст оваранд. бо бунёди боғи нави гелос то 200 нафар сокинони маҳаллӣ бо дар назардошти корҳои мавсимӣ бо ҷои кор таъмин мегарданд. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Понғоз себ ҳаст, зардолу ҳаст, дигар намудҳои меваҳо ҳаст, лекин вайҳо ба сармо дошт оварда наметавонанд. гелос мана чӣ хеле ки дида истодаед, ана анамин рӯз
анами рӯз гул карда истодааст. муҳлати гелос гулкунияш 12 шабона рӯз мебошад. барои ҳамин муҳити мо, боди ҳавои диёри мо ба гелос мутобиқ аст. мо боварии комил дорем ки ҳар сол аз ҳамин ниҳолҳое ки шинондем ҳосил мегирем. нақша кашидагӣ ки фақат дар ҷамоати деҳоти Понғоз не, балки дар тамоми ҷумҳурӣ боғҳои интенсивӣ кунем. барои содирот боғи интенсивӣ боз афзалтар аст, чунки ҳосили интенсивӣ аълосифат мешавад. назораткунии ниҳолҳо низ дар интенсивӣ осон мебошад. ба ҳар як гелос мо сафедӣ пӯшондем. вақти сармо, вақти гармо ва аз ҳашаротҳои зараррасон, аз шохчаҳое ки дар қисми поёнӣ мебарояд, ин чизи пӯшидаи мо муҳофизат мекунад. در دهات پانغاز ناحیه اش بیش از 20 گکتار باغ گیلاس موجود بوده. باغداران با درک منفعت زیاد از ساحه باغداری سال از سال میدان آن را زیاد میکنند. بنیاد باغ گیلاس نو در این موضع در زمینهای بیکار خوابیده به راه مانده شده. اقدام مذکور در راه رسیدن به هدفهای استراتژی حکومت مملکت از جمله حفظ امنیت عضوقواری و صنعتی کنونی با سرعت کشور زمینه میگذارد. سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اقدام صاحبکار وطنی را در سمت دستگیری از سیاست کشاورزی حکومت مملکت، رشد باغپروری، سهمگذاری در تطبیق برنامه‌های دولتی صحوی و تأسیس جایهای نو کاری برای ساکنان دهات باعث دستگیری و نمونه ارزیابی کردند. سالهای زیاد از جمهوری تاجیکستان از ناحیه‌های گوناگونش به روسیه، به قزاقستان صادرات میکنم گیلاس را. نیت دارم که گیلاسی که امروز ما بنیاد کردیم خودم نیز صادرات کنم. ما این موضوع را باغ عبرت ماندیم. ما دیگر جماعت ها، دیگر صاحبکارا را دعوت کردیم که آمده از تجربه ما عبرت گرفته چنین باغ‌های زمانوی را نه بلکه در ناحیه اشت بلکه در تمام جمهوری بنیاد کنند. گیلاس اینتنسیوی هر یک بیخش در سال پنجم 20 کیلوگرم گرفتن ممکن است. 1250 بیخ 20 کیلوگرمی. علاقه حاصلناکی نسبت گیلاس هایی که حاضر هستند در جماعت دهات پانغاز قریب که 5-6 مراتب زیاد می شود. در نمایش کشاورزی اهل زحمت دهات پانغاز ناحیه اشت 15 نوع محصولات از جمله 8 نوع زردآلوی خشک دانکدار و بدانه صادراتی، 3 نمود سیب و ناک و غله‌دانگی ها را که همساله در زمین‌های در اختیار داشته کشت و پرورش می‌کنند معرفی نمودند. کشاورزان دستور و هدایت‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان را در سمت تامین امنیت عضوقواری، ثمرناک و عاقلانه استفاده بردن هر یک قطعه زمین کارم سرمشق کار خود قرار داده همساله با گرفتن حاصل فراوان در قنوات بازار استعمالی سهم شایسته می‌گذارند. آن محصولاتی که از طرف کشاورزان جماعت دهات پانغاز جمع‌آوری کرده می‌شود قریب که به پورگی همش به خارجه به صادرات برآورده می شود. اساساً در حدود جماعت باغ گیلاس، زردآلو پیشرفته می باشد چون که اساساً اقلیم جماعت دهات پانغاز به همین نمودی میوه‌جات مطابق می باشد. بار اول است در جماعت دهات پانغاز من باغ اینتنسیوی جماعت ما اصلا جای همواری ندارد، همه تل و تپه است. برای همین ما به نقشه کشیدیم سال از سال برای همین تجربه که آغاز شد در سال‌های آینده با همین خیل و مسافت 10-15 هکتار همساله و گردش کشاورزی وارد میکنیم. در دهات پانغاز ناحیه اش زیاده از 1000 خواجگی دهقانی فعالیت داشته. کشاورزان همساله با استفاده پرثمر هر یک قطعه زمین و تخمی‌های سرحاصل زراعت در اساس مصلحت متخصصان ساحه محصولات فراوان به دست می‌آورند. اثنای بازدید پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از نمایش دسترنج مهنتکشان اطلاع داده شد که در دهات پانغاز 3484 گکتار باغ موجود بوده. سال روان نزدیک 20 گکتار باغ اینتنسیوی بنیاد کرده شده است. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن صحبت با مسئولان و خواجگیداران با اینابت وضع امروزه جامعه جهانی از جمله کمبود مواد غذایی در بعضی از دولت‌های دنیا برای استفاده مقصدناک و با مورد زمین‌های در اختیار داشته از جمله قطعه‌های یاریرسان و نزد حولگی زیاد کردن میدان باغ‌های میوه‌های لذیذ و شهدبار وطنی و با این راه افزون نمودن حجم استحصال محصولات با صفت خودی به آنها دستور و مصلحت‌های مفید دادند. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамчунин дар деҳоти понғози ноҳияи ашт бинои беморхонаи ноҳиявии рақами 5-ро мавриди истифода қарор дода бо шароити муосири хизматрасонӣ дар он шинос гардиданд.
16 اپریل اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری در ناحیه اش در دهات پانغاز بینای بیمارخانه ناحیوی رقم 5 را مورد استفاده قرار داده با شرایط معاصر خدمترسانی در آن شناس گردیدند. بیمارخانه از 3 بینای دو آشیانه، تهخانه و دیگر انشاءات یاریرسان عبارت بوده برای 80 کت خواب در اساس صنعت معماری ملی و معاصر در دایره تدبیرهای آبادانی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد کرده شده است. با مورد استفاده قرار گرفتن بیمارخانه 50 نفر با جای کار دائمی و معاش خواب تامین گردیدند. برای طبابت و معالجه بیماران در بیمارخانه 4 شعبه از جمله امراض کلانسالان و بچگانه، تولدخانه، جراحی و تشخیصگاه فونکسیونالی موجود می باشد. همه شعبه ها با دستگاه و تجهیزات پیشرفته طبی مجهز بوده در آن طبیبان با استفاده از تکنولوژی معاصر به مردم خدمت معاصر طبی می رسانند. دستگاه و تجهیزات بیمارخانه استحصال کشورهای پیشرفته جهان از جمله روسیه، آلمان، ایتالیا و چین می باشند. با مورد بهره برداری قرار گرفتن بیمارخانه ناحیوی رقم 5 در ناحیه اش، مشکلات چند ساله اهالی 32,000 نفره دهات پانغاز در سمت دسترسی به خدمترسانی معاصر طبی رفع گردیده، همکنون جهت طبابت سریوقتی بیماری‌های گوناگون و حفظ صحتی جامعه شرایط مساعد فراهم آمد. در بیناهای نوی بیمارخانه طبیبان و متخصصان ساحه امکان دارند که در شرایط مساعد کاری مریضی‌های گوناگون را سریع وقت معین و معالجه نمایند. بیمارخانه همچنین دارای مجلسگاه با 70 جای نشست می باشد. این انشاءات مهم اجتماعی در دایره تطبیق سیاست سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد برخورداری ساکنان از خدمترسانی بلند طبی با دستگیری مقامات اجرایی، حاکمیت دولتی ولایت سوق، صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه با خرج 17 میلیون سومانی بنیاد و مجهز کرده شده است. انشاءات در مساحت 264 گکتار با جلب متخصصان وطنی ساخته شده است. در اساس دستور سفارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مردم سخاوتمند جماعت پانغاز تصمیم گرفتند که بینای بیمارخانه جماعت پانغاز ساخته شود. بیمارخانه مذکور با تمام تجهیزات‌های معاصر طبی تامین کرده شده است. این امکانیت فراهم می‌آورد که مردم جماعت پانغاز به مرکز ناحیه و مرکز ولایت نرفته در حدود همین جماعت از تشخیص و طبابت معاصر طبی برخوردار شوند. طبیبان ناحیه تصمیم گرفتند که بهر سزاوار جشن گرفتن جشن بزرگ ملت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در این خیل بناهای زیبای خوشتر و زمانوی سطح و صفت خدمترسانی طبی را به اهالی جماعت و ناحیه باز هم خوبتر و بهتر نمایند و در تطبیق برنامه‌های حکومت جمهوری تاجیکستان استراتژی‌های سالمی ملی اهالی جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2020-2030 برای با نشانده‌های خوبتر نائل گشتن البته کوشش به خرج می‌دهیم. تمام بیناهای بیمارخانه با نقطه گرمیدهی توسط انگشت عمل کننده پیوست بوده. این روند برای فعالیت منظم و ثمره بخش طبیبان در فصل زمستان مساعدت زیاد میکند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مقصد باز هم بهتر نمودن صفت یاری اولیه طبی به اهالی با کارمندان بیمارخانه 2 واسطه نقلیات یاری تعجیلی طبی تحفه نمودند. در این بیمارخانه شعبه جراحی و فعالیت شروع میکند. عین زمان با ما تجهیزات‌های حاضر زمانوی دسترس کرده شده است و آن عملیات‌های جراحی که در کوکی شکم و اینچنین جراحی‌های معده‌ای که در حدود ناحیه گذرانده میشد، اکنون ما شرایط پیدا کردیم که در همین بیمارخانه منطقه‌ای جماعت پانغاز در شعبه جراحی گذرانیم برای بیمارانی که از پانغاز به ناحیه و بیرون از ناحیه می رفتن شرایط حاضر فراهم آوردگی و همه آن تجهیزات‌های ضروری و لازمی که برای جراحی لازمند در این بیمارخانه در این شعبه جراحی آماده است. مسئولیت ما را با نیز بازار می‌سازد که ما باز به مردم دهات پانغاز در سطح عالی خدمت رسانیم. در تولدخانه
беморхона ҳамаи шароитҳо барои беҳтар намудани хизматрасонӣ барои саломатии репродуктивӣ фароҳам оварда шудааст. таваллудхона бо таҷҳизотҳои замонавӣ, ультрасадо, колпоскопия ва ғайраҳо аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин карда шудааст, ки кори моро хеле осон мегардонад барои гузоштани ташхис, ёрирасонӣ саривақтӣ ба занҳои ҳомиладор ва таваллуд карда ва занҳои қобили таваллуд барои кӯдакон. кӯшиш мекунем ки аз ин таҷҳизотҳои замонавӣ, шароитҳои замонавӣ ки ба мо ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фароҳам овардааст, истифода бурда хизматрасонии худро ба занҳо, кӯдакон, аҳолӣ беҳтар намоем. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз шиносоӣ бо шароити фароҳам гардида дар иншооти муосири тиббӣ ба сифати корҳои сохтмонӣ ва иқдоми соҳибкорону шахсони саховатпешаи ин гӯшаи дурдасти кишвар баҳои баланд дода зимни суҳбат бо табибон онҳоро ҷиҳати истифодаи пурсамар аз ин шароит барои хизмати софдилона ба аҳолӣ, баланд бардоштани сатҳи хизматрасонии тиббӣ ва муносибати хуб ба корафтодагон ҳидоя намуданд. мо табибони беморхонаи ҷамоати деҳоти Понғоз миннатдории худро ба пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон барои чунин тӯҳфаи арзанда мерасонем. тамоми шӯъбаҳо бо таҷҳизотҳои замонавӣ ҷиҳозонида шудаанд. аз ҷиҳати сифат баланд буда таҷҳизотҳо аз ҷумҳуриҳои Чин ва Олмон дастрас карда шудаанд. аз ин иқдом гирифта дар оянда барои мардуми ҷамоати деҳоти Понғоз сифати хизматрасони тиббиро боз ҳам беҳтару хубтар мегардонем. саҳну роҳравҳои ҳудуди беморхона дар доираи тадбирҳои ободонӣ дар масоҳати 1120 метри мураббаъ сафолакпӯш гардида бо мақсади таъмини истироҳату фароғати хуби беморону муроҷиаткунандагон ниҳолҳои ҳамешасабзу ороишӣ ва гулҳои рангоранг шинонида шуда як қатор иқдомҳои дигари созандагӣ амалӣ карда шудааст. ёдовар мешавем ки дар ноҳияи Ашт як беморхонаи марказӣ, 5 беморхонаи ноҳиявӣ, як маркази саломатии ноҳиявӣ, 18 маркази саломатии деҳот ва 35 бунгоҳи саломатӣ фаъолият дошта дар доираи татбиқи барномаҳои соҳавии давлатӣ ва иҷрои дастуру супоришҳои роҳбарияти олии ҳукумати мамлакат дар самти ҳифзи солимии ҷомеа ва дастрасии сокинон ба муосиртарин хизматрасониҳои тиббӣ сол аз сол иқдомҳои тоза амалӣ мегардад. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ашт баъд аз ба истифода додани беморхонаи ноҳиявӣ дар шаҳраки Шайдон ба фаъолияти фермаи чорвои Калон оғоз бахшида, аз намоиши соҳаи чорводорӣ ва дастовардҳои чорвопарварони минтақа дидан намуданд. фермаи мазкур бо мақсади истеҳсоли гӯшти хушсифат ва аз ҷиҳати экологии тоза ташкил шуда, масъулон мақсад доранд бозори дохилиро бо ин навъи маҳсулот таъмин намоянд. 16 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи Ашт баъд аз ба истифода додани биноҳои беморхонаи ноҳиявии рақами 5 дар шаҳраки Шайдон ба фаъолияти фермаи чорвои Калон оғоз бахшида, аз намоиши соҳаи чорводории ноҳия ва дастовардҳои чорвопарварони минтақа дидан намуданд. фермаи чорвои Калони Шохдор аз ҷониби соҳибкори ватандӯст Зайлобиддин Мақсудҷонов дар ҳудуди муассисаи давлатии хоҷагии зотпарварӣ ба номи Туйчи Эригитов ташкил ва барои парваришу нигоҳубини 200 сар чорво пешбинӣ гардидааст. хоҷагии зотпарварӣ дар 1 гектар замин доман паҳн карда аз 3 соябони гуногун ҳаҷм ки дар маҷмӯъ 1800 метри мураббаъро ташкил медиҳанд иборат мебошад. иншооти мазкур мувофиқ ба талаботи ҷории парвариши чорво бунёд гардида бо шароити зарурии чорводорӣ таъмин мебошад. айни замон дар ферма 15 нафар бо кор таъмин шуданд ва бо назардошти васеъ гардидани фаъолияти ферма шумораи коргарон низ зиёд хоҳад шуд. иттилоъ дода шуд ки фермаи мазкур бо мақсади истеҳсоли гӯшти хушсифат ва аз ҷиҳати экологӣ тоза ташкил шуда, коргарон мақсад доранд бозори дохилиро бо ин навъи маҳсулот таъмин намоянд. то ин дам ба бозорҳои дохилии ноҳияи Ашт асосан аз хоҷагиҳои чорвопарварии шаҳри Хуҷанд ва дигар ноҳияҳои ҳаммарз гӯшти гов ворид мешуд. акнун баъди фаъол гардидани фермаи мазкур ин мушкилот бартараф гардида бозорҳои ноҳия аз ҳисоби маҳсулоти худӣ таъмин хоҳанд шуд. ба иттилои масъулин, фермаи чорвои Калони Шохдори хоҷагии Туйчи Эригитов дар ноҳия калонтарин хоҷагиҳои зотпарварӣ ба шумор меравад ва он имкон дорад ки дар як сол то 50 тонна гӯшт истеҳсол намояд.
این مقدار محصولات نه تنها طلبات داخلی ناحیه اشت را قانع می‌گرداند، همچنین گوشت خوش‌صفت را خوجگیداران می‌توانند به بازار شهرهای خوجند، بوستان، گلستان و دیگر ناحیه‌ها به فروش برآورند. البته حالم در آینده در ما خیلی کار بسیار است. ما خرسندیم از سفر کاری سرور دولت پیشوای معظم ملت که امروز از کارهای ما شناس شدند و نیت‌ها داریم که ما سیخ‌های مایده پنیر براری، کارکرد شیر و گوشت بنیاد نموده در آینده بهر عملی نمودن تامین اهالی با این مسئولات ها کوشش نماییم. در فرما اساساً بقعه‌های خردسال و میانسال گوشتی پرورش کرده می شود. ضمن بازدید از فعالیت فرمای مذکور پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان همزمان از نمایش خوراک سبز که در خود فرما آماده کرده می شود دیدن کردند. به سرور دولت اطلاع داده شد که خوراک سبز از دانه‌های گندم، مکئی دان و دیگر زراعت‌های سرغذا آماده گردیده به سرگوشت کردن چاروا و سرشیر شدن تأثیر مثبت می‌رساند. گیدروپونیکا معنیش این با طریق سنی به خاک سبزاندن دانه میباشد. از 1 کیلوگرم دان در جریان نشونما به 6-7 کیلوگرم و بیشتر از آن به خوراک خوش‌صفت تبدیل می‌یابد. نوابسته از شرایط اقلیم در دوام سال یعنی 365 روز در یک سال خوراک چاروا میتواند آماده کند. از جهت استعمال 2.5 مرتبه انرژی زیاد دارد، از جهت سفیده 2-3 مرتبه زیاد و از جهت شکر 8-10 مرتبه. این غذا دارای همه جزئیات ویتامین هایی است که برای رشد چاروا ضرورند. از جهت غذانوکی خوراک سبز از ویتامین ها بای بوده، آن با اصول گیدروپونیکی در مدت کوتاه آماده کرده می شود. یعنی از 1 کیلوگرم دانه در 7 روز 7 کیلوگرم خوراک سبز آماده می گردد. این هم به استفاده مواد شیمیایی و نوری های مینرالی تیار کرده شده دانه ها به طور طبیعی سبزانیده می شوند. بهترین غذا و ویتامین برای انسان همه جا نیست. همزمان در همین جا نمونه چاروای خوجگی تویچی اریگیتف و دیگر خوجگی های زودپروری ناحیه اشت به نمایش گذاشته شد. هنگام بازدید از نمایشگاه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با خوجگیداران و متخصصان ساحه صحبت صمیمی انجام دادند. اساس نمایشگاه را اسب‌های چواندازی ذات‌های تاجیکی و انگلیسی، گوسفندهای ذاتی و محلی، بقعه‌های گوشتی و ماده‌گاه‌های شیری و بوزی سرپشم تاجیکی تشکیل می‌داد که در خوجگی‌های زودپروری ناحیه اشت پرورش می‌یابند. طور اطلاع داده شد عین زمان سرشمار چاروای کلان شاخدار در تمام شکل‌های خوجگیداری ناحیه اشت 41000 سر را تشکیل داده این رقم سال تا سال می‌افزاید. در سمت پرورش و نگاهبینی مال میدانی زادپروران ناحیه پیشرفت بوده. سرشمار عمومی مال میده به حساب ماه اپریل سال روان 136000 سر را تشکیل می‌دهد. این با آن معنی است که خوجگی‌های چارواداری در بلند برداشتن استحصال محصولات گوشتی و شیری نقش ارزنده داشته سهم خود را در عملی سازی برنامه و هدف‌های امنیت آذوقه‌واری کشور و رشد ساحه می‌گذارند. پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان اقدام صاحبکار را در سمت تشکیل فرمای چاروای کلان شاخدار خصوصا مال‌های گوشتی شایسته تحسین خوانده تاکید نمودند که رشد این ساحه در ناحیه اشت مفید و منفعت آور است، زیرا باد و هوا و طبیعت این ناحیه بر رشد ساحه زمینه طبیعی می‌گذارد. از این رو به خوجگیداران و زادپروران این ناحیه دستور دادند که جهت خوشزادکنی چاروا تدبیرهای علاوگی اندیشند و با زحمت و محنت صادقانه و صافدلانه در تامین بازار داخلی با محصولات خودی سهم مناسب گذارند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهرک شیدان ناحیه اشت همچنین بنای نوی کودکستان خصوصی بنیاد را مورد استفاده قرار دادند. مؤسسه تا مکتبی با مقصد اجرای دستور و سپارش‌های سرور دولت وابسته به فراگیری بیشتر کودکان و تحصیلات تا مکتبی عملی گردیده برای 80 کودک در 5 گروه پیش بینی شده است. 16 اپریل اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهرک شیدان ناحیه اشت بنای نوی کودکستان خصوصی بنیاد را مورد استفاده قرار دادند.
муассисаи томактабӣ бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба фарогирии бештари кӯдакон ба таҳсилоти томактабӣ амалӣ гардида, онро соҳибкорзан, директори ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Бунёд ҷаҳони орзуҳои шумо Истамой Мадалиева сохта ба истифода додааст. бинои кӯдакистон аз 3 ошёна иборат буда барои 80 кӯдак дар 7 гурӯҳ пешбинӣ гардидааст. қабати якум аз ҳуҷраҳои корӣ, машғулиятгоҳ, толори бозии кӯдакон ва ошхона иборат буда, ошёнаи дуюм ва сеюмро ҳуҷраҳои хоб ва синфхонаҳо барои гузаронидани машғулиятҳои иловагӣ ташкил медиҳад. Салом бачаҳо. маврид ба зикр аст ки кӯдакистони хусусии Бунёд бо тарҳи нави меъморӣ сохта шудааст. дар самти таъмини муассиса бо аёниятҳои дарсиву китобҳои бачагона аз ҷониби соҳибкор миқдори зарурии лавозимоти хониш дастрас гардида, ҳамчунин беҳтарин мураббияҳои соҳибтаҷрибаву донандагони хуби соҳа ба кор ҷалб гардиданд. мо имрӯз бо иқдом ва дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳиби як кӯдакистони зебову замонавӣ гардидем. мо кормандони муассиса ваъда медиҳем ки кӯдаконро дар рӯҳии ватандӯстӣ, меҳанпарастӣ, таълиму тарбия дода боиси ифтихори ватани худ, диёри худ ва пешвои худ мегардем. имрӯз бо ташаббус ва ибтикори маорифпарваронаи пешвои муаззами миллатамон ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази ноҳия бинои нави муассисаи таҳсилоти томактабии хусусии Бунёд қомат афрохт. мо аҳли маорифчиён аз дастуру супоришҳои пешвои муаззамамон рӯҳу илҳоми тоза гирифтем, то нақшаҳои ояндаи хешро дар рӯҳияи баланди самти маорифпарварона ба амал пайваста намоем ва тамоми кӯшишу талошҳои худро ба ин самт равона созем ва дар тарбияи насли наврас ҳамеша бо меҳнати софдилона, сидқидилона, самимона фаъолият барем. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода, ба ташаббуси соҳибкорзан Истамой Мадалиева ҷиҳати дастгирии ҳадафҳои ҳукумати кишвар вобаста ба баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсилоти томактабӣ дар ноҳияҳои дурдаст баҳои баланд доданд. мо имрӯз бисёр хурсанд ҳастем ки бо пешвои миллат ҷаноби олӣ вохӯрӣ намудем ва хеле аз ин шод ҳастем. мулоқоти имрӯза ба мо илҳом дод ки бо бисёртар кӯшиш кунем ки саҳми худро дар ободии ҷумҳурии Тоҷикистонамон гузорем. кӯдакистони мо барои 80 нафар пешбинӣ шудааст ва дар он мураббиҳои бо таҷриба
ما به این کار جلب نمودیم. کودکستان بنیاد به طلبات امروزه جوابگو است و برای کودکان تمام امکانیت ها فراهم آورده شده است. ما میناداری خود را به پیشوای ملت برای دستگیری صاحبکاران بیان میکنیم و در آینده کوشش میکنیم که باز از این خوبتر کار و فعالیت نماییم. مورد به یادآوری است که نمای بیرونی بینای مؤسسه تا مکتبی خصوصی بنیاد با طرح و صنعت بلند معماری ساخته شده، قامت افروختن آن به حسن مرکز شهرک شهیدان زیبایی دیگر زن می‌نماید. در برابر تالارهای بازی کودکانه همچنین در صحن مؤسسه 4 ایوانچه زمانوی با اتراکسیون و هیکلچه‌های قهرمان‌های افسانوی بنیاد شده است که برای گذراندن هر گونه بازی و مشغولیت‌ها در فصل‌های گرم مناسب می‌باشد. شناس نمایه به مکرو به بهانه ببینید من خرگوشم میخورم انگور موشم ترسان چکم اگرچه هوشیارم و دل خوشم من خیرسی پهلوانم کورم میخلانم سیلا کنید سرم گر میبینید مهربانم اما من مکار هستم روباهی عیار هستم بینید از نیرنگی خود همیشه ناچار هستم من بهترین پرنده چاره هر درنده خورم غمی جانوران در آزمونم مهربان من گرگی نادان دایم در فیغان میخورم من برچه هم خرگوشه گوزیچه من بزکی جنگل پا میزنم با هر دو پا تو نخور علولی من تو نخور بلولی من بینه بدن استقلال لاغر گردیده پیزا دیگر بدش نخواند گشته سونک و کار میدانید ای عزیزان این از خیست مایان افسانه گر بخواند نکوبت را بدانید خوش آمدید بابا جان قدم هایتان فرخنده باشد بابا جانی عزیز ما غنچه هایی باغی استقلالیم آینده درخشان ملت در دست ما می باشد من در آینده معلم شدن می خواهم اگر داری تو عقل و دانش و هوش معلم هرچی می گوید بکن گوش معلم چون پدر والا مقام است معلم همچون مادر خوش زجام است وقت کلام می شوم من مهندس می شوم مهندسی بیناکار ای کس همیشه دکو شاعره زمانه منم شاگردی فرزانه منم افشاگری شعر و سخن زیبی همه وطن منم وقت کلام می شوم برنامه ساز می شوم اختراعی جالب را من سزاوار می شوم دختر شوم من اگر نمی گذارم دیگر کسب شوند بابایم خواهرک و دادایم میکنم من تبابک تا کی باشند سلامت زبانت بس شیرین است در راه خیالاتی تو رنگین است در راه
را بر تو کیانی زیبایی تو جا اندر زمیری بانوانی میداند که میشوم خان در رسم میشوم مثلی لیاگانمان نقاشی زور میشوم بحر دفاعی وطن چو رستمی تهمتن ما همه نبیرگان تیارم از دل و جان بر اشتر بای ما لگای محمودی ما خوش آمده بابا جا بابا جانی مهربا خلق ما با ایمت است مهمان دوست می نقش است در نزد شما پیشوا ای سروری باش جو سنا مردی وطن پرور که داره تاج زر در سر شما سرور شما راهبر شما مرد حقیقت جو شما مردی سخاوت بر شما روشن ضمیر اختر که داره جای در منبر زنده و پاینده بادا خلق ما با سرورش تاجیکستان کعبه ما او امامی ملت است خوش آمده جناب عالی پیشوای معظم ملت. اطراف بینای کودکستان در مساحت 925 متر مربع سبزکاری و تمام راهروها سفالک‌پوش و چراغان کرده شده است. مورد به ذکر است که تا این دم در ناحیه اش 14 کودکستان فعالیت داشت که 1827 کودک را به تعلیم و تربیت فرا می‌گرفت. از آن که سال تا سال شماره اهالی ناحیه افزایش می‌یابد، طلبات به مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی و اساسی نیز زیاد می‌گردد. از این رو بنیاد مؤسسه مذکور را پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در سمت برطرف نمودن مشکلات این ساحه سر وقتی ارزیابی کردند. معرفچین ناحیه از دستگیری و توجه خاصه پرزیدنت مملکت نسبت به ساحه معارف اظهار منتداری نموده وعده دادند که برای بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیت نسلی واقعا هم باسواد و دانشمند و وطن دوست تلاش بیشتر خواهند کرد. مجموعه فرهنگی و فراغتی 30 سالگی استقلال یکی از دیگر انشاءاتی بود که در دایره سفر کاری پیشوای ملت در ناحیه اش مورد بهره برداری قرار داده شد. ارزش لایحه‌ای ساختمان 2,200,000 سومانی را تشکیل داده، در آن برای 300 نفر جای کاری مهیا گردیده است. 16 اپریل در ادامه سفر کاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهرک شیدان ناحیه اشت مجموعه فرهنگی و فراغتی 30 سالگی استقلال را مورد بهره برداری قرار دادند. مجموعه فرهنگی و فراغتی 30 سالگی استقلال با انشاءات سودا و خدمت رسانی با مبلغ گذاری و فرمایش رهبریت جمعیت دارای مسئولیت محدود رخشانه بنیاد یافته ساختمان آن با جلب کارگران محلی با صفت بلند انجام داده شد. ارزش لایحه‌ای ساختمان 2,200,000 سومانی را تشکیل داده، در آن برای 300 نفر جای کاری مهیا گردیده است. در داخل انشاءات کارگاه بند و بست خوش و میوه‌های خشک با اقتدار کارکرد 1 تن میوه در یک بست به استفاده بری داده شد. فعالیت این کارگاه خرد امکان می‌دهد که میوه خشک و دیگر نمودهای محصولات کارکرد شده پیشکش میزبان کرده شود. ظرفیت‌های بخش باغداری در ناحیه اشت زیاد بوده، ناحیه مکان میوه‌های شهدبار به حساب می‌رود. در حدود خواجگی‌های کشاورزی همه جماعت‌های دهات 500 گکتار خوشزار موجود میباشد. از این حساب تنها در دهات آشابه 260 گکتار زمین خوچ به قید گرفته شده است. میدان عمومی باغات ناحیه باشد 17,300 گکتار است که از آن 16,300 گکتارش را زردآلوزار تشکیل می‌دهد. فعالیتی که آغاز کردیم شرطنامه بندی کرده خدمت رسانی میکنیم به همه خواجگی‌های دهقانی که زیاده در ناحیه از زیاده از 16,000 گکتار باغ‌های زردآلوزار است، زیاده از 500 گکتار باغ‌های خوچ است. ما همه نمودهای میوه ها رو بندوبست کرده خدمت رسانی میکنیم در اساس شرطنامه. سیخ کارکرد و بندوبست نمک آشی با اقتدار 5 تن در یک بست نیز از زمره امکانیت‌هایی است که در همین مجموعه فعال کرده شد. کارگاه مذکور که فیلیال جمعیت سهامی کشاده نمک اشت می باشد، کارکرد کانی عمل کننده نمک ناحیه را برآورده است. با اطلاع متخصصان نمک استحصال شونده به همه معیارهای بین المللی جوابگو بوده، تأمینات ساکنان را در این سمت بهتر می‌گرداند. کارخانه نمک اشت در یک سال بیش از 10,000 تن نمک استخراج و از این حساب زیاده از 5,000 تن نمک آشی یادناک به بازار استعمالی وارد می‌کند. طبق تحلیل ها ذخیره کانی نمک ناحیه اشت برای 300 سال بسنده است.
дар ҷамъияти мо зиёда аз 100 нафар бо ҷои корӣ таъмин мебошанд. истихроҷи яксолаи мо зиёда аз 10 000 тонна мебошад. аз ин истеҳсолоти намаки ошӣ 1 килога ба миқёси ҷумҳурӣ зиёда аз 6000 тонна истеҳсол карда мешавад. оиди содирот бошад, содирот зиёда аз 2000 тонна ба давлатҳои ҳамсоя содирот карда мешавад. инчунин мо хатти навъи технологӣ ҷорӣ карданӣ ҳастем ки дар оянда барои аълосифаттар кардан намаки худро дар ҷумҳурии Тоҷикистон инчунин дар давлатҳои ҳамсоя. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон баъд аз шиносоӣ бо фаъолияти ин коргоҳҳо бобати такмили кори сехҳои истеҳсолӣ ба масъулони ноҳия дастуру ҳидоятҳо доданд. таъкид гардид ки бо ташкили чунин коргоҳҳои хурд метавон фарогирии сокинон бо шуғли доимиро афзоиш дода ба воситаи коркарди саривақтӣ талафёбии маҳсулоти кишоварзиро пешгирӣ намуд. бозори доимуамалкунандаи савдои маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳудуди иншоот низ воситаи муҳими бо ҷои кори муносиб таъмин кардани сокинон мебошад. дар ин макон барои кори мунтазами фурӯшандаҳо ҳамаи шароити муосир фароҳам сохта шудааст. дар растаҳои замонавӣ сокинон метавонанд анвои гуногуни маҳсулотро ба фурӯш гузоранд. ин фурӯшгоҳ тибқи стандартҳои пазируфташуда бунёд гардида кору хизматрасонӣ дар он мутобиқи талабот ба роҳ монда шудааст. иншоот аз марказҳои хизматрасонӣ, нуқтаҳои фурӯши гӯшт ва маҳсулоти гӯштиву ширӣ, нуқтаҳои омода кардани таом аз гӯшти моҳӣ, мағозаҳои хӯрокворӣ, кошонаи ҳусн, нуқтаи фурӯши либосҳои миллӣ ва мактабӣ, хушкмеваҳои ватанӣ, сабзавот, консерваҳои хонагӣ ва ғайраҳо иборат аст. инчунин коргоҳи нонпазию қаннодӣ, дуконҳои фурӯши маҳсулоти ҳунармандӣ ва дигар малакаҳои дастӣ, масолеҳи заргарӣ, фурӯшгоҳҳои маҳсулоти хӯрока, ошхона, ҳунарҳои оҳангарӣ, чӯбтарошӣ, нуқтаҳои истеҳсоли хишти сементӣ, истеҳсоли сафолакҳои ороишӣ ва нуқтаи таъмири воситаҳои нақлиёт фаъолияти маҷмӯаро комил сохтааст. бо назардошти муҳимияти рушди ҳунарҳои мардумӣ дар гӯшаҳои алоҳидаи ин маҷмӯа маҳсули дастони оҳангарон ва устоҳои чирадаст ба фурӯш гузошта шудааст. сабадбофию қолинбофӣ, атласу адрасбофӣ ва ҷомаву тоқидӯзӣ низ дар ҳамин макон ҷойгир карда шудааст ки воситаи хуби бо кор таъмин кардани сокинон ва ба фурӯш гузоштани маҳсули дасти онҳо мебошад. мо занону бонувони ноҳияи Ашт хурсанду сарбаланд аз он ҳастем ки соҳибкорони муваффақи ноҳия дастуру ҳидоятҳо ва сиёсати хирадмандонаи пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро тарафдорӣ намуда баҳри бунёди корҳои сохтумонӣ камари ҳиммат баста истоданд. имрӯз бо ташаббуси соҳибкори муваффақ дар маркази ноҳия маҷмӯаи фарҳангӣ фароғатӣ 30-солагии истиқлол ба истифода дода шудааст ки дар ин маҷмӯа миқдори зиёди ҳунарҳои мардумӣ аз қабили дузандагӣ, атласу адрасбофӣ, қолинбофӣ, пойафзолдӯзӣ, оҳангарӣ, сабадбофӣ ташкил карда шудааст. дар ин коргоҳ ва марказҳои ҳунаромӯзӣ занону бонувони хонашини ноҳия ҷалб карда шуданд. дар маҷмӯаи фарҳангӣ фароғатӣ инчунин меҳмонхона бо 8 ҳуҷра барои 20 нафар мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар иншооти мазкур ҳамаи шароит ҷиҳати фаъолияту истироҳати кормандону мизоҷон ба инобат гирифта шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо фаъолияти ин маҷмӯа ба истифода супоридани маркази хизматрасонӣ ва ҳунармандӣ бо 300 ҷои кориро шоёни таҳсин хонда ба ташаббускорони ин иқдом арзи сипосу миннатдорӣ баён намуданд. саҳни маҷмӯаи 30-солагии истиқлол низ ободу зебо гардонида шуда дар ҳудуди он ҳавзҳои хурди нигаҳдории моҳӣ бунёд карда шудааст. бо дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷмӯаи фарҳангӣ 30-солагии истиқлол бунёд карда шуд дар шаҳраки Шайдон. ин маҷмӯа барои бо кор таъмин кардани шаҳрвандони ноҳияи Ашт ба зиёда аз 250 нафар ҷои корӣ ташкил карда шуд. инчунин бевоситаи дастури супоришҳои сарвари давлатамон ҳавзи нигоҳдории моҳӣ ташкил карда шуд ва инчунин барои пухтупази хӯрокҳои моҳӣ
ошхона кушода шуд. оянда низ барои васеъ кардани ин маҷмӯа ҷамъият корбарӣ менамояд ва барои васеъ кардан ва бо корҳои иловагии ҷойҳои корӣ кӯшиш ба харҷ медиҳад. гулзоркунӣ ва кабудизор намудани муҳити атрофи иншоот, кори фаввораҳо ва бунёди суҳбаткадаҳо ин гӯшаро аз маконҳои ободу назаррабои шаҳраки Шайдон, маркази маъмурии ноҳияи Ашт гардонидааст. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҷмӯаи фарҳангию фароғатии 30-солагии Истиқлол инчунин коргоҳи дузандагӣ ва тарабхонаро ба истифода дода, ҳамчунин дар партави сиёсати инсондӯстонаашон ба 100 нафар ятими кӯл дар ноҳияи Ашт тӯҳфаҳои арзишманд тақдим карданд. Тафсилот дар гузориши навбатии мо. 16 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҷмӯаи фарҳангию фароғатии 30-солагии Истиқлол инчунин коргоҳи дузандагӣ ва тарабхонаро ба истифода доданд. Ташкили коргоҳи дузандагӣ дар заминаи дастуру супоришҳои роҳбарияти олии сиёсии Тоҷикистон дар чаҳорчӯбаи амалисозии ҳадафи 4-уми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати мамлакат ва дар доираи солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат ба роҳ монда шудааст. коргоҳи дузандагӣ дар асоси фармоиши Мизоҷон сару либоси мактабӣ ва либосҳои кории соҳавӣ омода месозад. дар ин муассиса бештар ҷавондухтарони маҳаллӣ ба кор ҷалб гардиданд. ҳаҷми сармоягузории коргоҳи дузандагӣ дар маҷмӯаи 30-солагии Истиқлоли ноҳияи Ашт 595 000 сомониро ташкил дода, хатти технологии он аз ҷумҳурии мардумии Чин ворид карда шудааст. иқтидори солонаи корхона бо истифодаи ашёи хоми дохилӣ 20 000 дона либосро дар бар мегирад. дар ин корхона 40 нафар бонувон бо кори доимӣ ва маоши хуб таъмин шуданд. ин шабу рӯзҳо коргарони сеҳи дузандагӣ ба хотири таъмини хонандагон бо сару либоси мактабӣ фармоиши муассисаҳои таълимии ноҳияро қабул мекунанд. дар ноҳияи Ашт имрӯз 37 461 нафар хонанда таҳсил мекунанд. ба хотири таъмини Мизоҷон бо сару либоси мактабӣ кор дар ин коргоҳ ба тариқи шабонарӯзӣ ба роҳ монда мешавад. иттилоъ дода шуд, ки ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти дузандагӣ дар моҳҳои январ-феврали соли 2022 дар ҷумҳурӣ 6 миллиону 525 ҳазор сомониро ташкил дод. айни замон дар вилояти Суғд 74 адад корхонаи дузандагӣ амал мекунад ва давоми моҳҳои январ-феврал онҳо ба маблағи 46 миллиону 298 ҳазор сомонӣ маҳсулот истеҳсол карданд. боиси хушнудист, ки имрӯзҳо ҷиҳати иҷрои дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри баланд бардоштани некуаҳволии зиндагии мардум аз тарафи соҳибкорону саховатмандон корхонаҳои саноатӣ ба истифода сохта дода шуда истодааст. аз ҷумла дар ноҳияи мо низ коргоҳи дузандагӣ бо иштироки меҳмонҳои олиқадр ба фаъолият шурӯъ намуданд ва дар коргоҳи мо зиёда аз 40 нафар занҳои ҳунарманд ба кор таъмин шуданд ва аз айни ҳол аз 5 намуд либосҳои ба талабот ҷавобгӯ тайёр намуда истоданд. коргоҳи мо бо технологии муосир муҷаҳҳаз гардонида барои дузандаҳо шароити хуб фароҳам оварда шудааст ва дар оянда мо кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки боз ҳам сифати намуди маҳсулотамонро бештар гардонида ва мизоҷони ноҳияро таъмин намоем. корхонаи мо аллакай мизоҷи худро пайдо намудааст. мо занони ҳунарманд миннатдории худамонро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем, ки ба мо занон ғамхорӣ зоҳир намуда чунин корхонаи барҳаворо ифтитоҳ намуданд. аснои шиносоӣ бо фаъолияти корхонаи дузандагӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ташаббуси соҳибкоронро муҳим арзёбӣ карда бобати афзоиши маҳсулот ва ҷалби зиёдтари занони хонашин ба чунин корҳои даромаднок ба масъулон дастуру супоришҳои мушаххас доданд. боиси хурсандист, ки бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сехи дузандагӣ ифтитоҳ гардид. моён занону духтарони ҳунарманд соҳиби ҷойи кори доимӣ гардидем. дар сехи мо ҳамаи шароитҳо муҳайё ҳастанд. бо таҷҳизотҳои замонавӣ муҷаҳҳаз карда шудааст. корхонаи мо бо ашёи хом пурра таъмин буда мизоҷони худро дорад. асосан мо фармоишҳои ҳудуди ноҳия, корхонаву ташкилотҳо ва либоси ягонаи мактабиро омода намуда ба мизоҷони худ пешкаш мекунем.
تا این جانب من جای کار نداشتم. بعد از کشاده شدن این سیخ نو به جای کار من تامین گردیدم. من منتداری خود را و رئیس جمهوری امامعلی رحمان میرسانم که ما 40 نفر زنان به جای کار دائمی تامین گردیدیم. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар тарабхонаи барҳавои маҷмӯаи фарҳангию фароғатии 30-солагии истиқлол ки мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд бо 100 нафар ятими кул аз шаҳру ноҳияҳои Ашт, Спитамин, Мастчоҳ, Зафаробод, Бӯстон ва Истиқлол мулоқот карданд. барои ин кӯдакону наврасон дастурхони идона ороста шуда ба онҳо тӯҳфаҳо тақдим гардид. ташаббуси мазкур идомаи мантиқии татбиқи амалии сиёсати раиятпарваронаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон нисбат ба табақаи осебпазири ҷомеа аз ҷумла ятимон арзёбӣ гардид. ин иқдом оростани мулоқоту суҳбатҳо бо нафарони бесаробон ва ятим хусусияти анъанавӣ касб карда ғамхории падаронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон нисбат ба ин қишри ҷамъият мебошад. сарвари давлат ҳангоми суханронӣ дар ҳузури кӯдакон таъкид доштанд ки ятимону бепарасторон таҳти таваҷҷӯҳу ғамхории ҳамешагии роҳбарияти олии сиёсии тоҷикистон қарор доранд. танҳо кӯдаконро мебояд ки аз шароитҳои фароҳам сохтаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мақсаднок истифода карда диққати худро бештар ба илмомӯзӣ равона созанд. кӯдакону наврасони ятим низ зимни суҳбати самимӣ бо дарки ғамхориҳои ҳамешагӣ ба сарвари раиятпарвару башардӯст арзи сипосу миннатдорӣ баён карданд. من محمدعلی دیناره تربیتگیرنده اینترنت نزد مؤسسه تعلیمی ناحیه اسپیتامین می باشم. سخنخواه پیشوای معظم ملت ما را روبلند و به زندگی دلگرم می نماید. از آن سرفرازیم که ما را برابری فرزندشان دوست می دارند، پرستاری می نمایند و زندگی روند خانشمان پیوسته آگاهند. جواباً به این گونه غمخواری ها ما با خوابهای خوب و اعلی تحسین نموده وارث ارزنده پیشوای معظم ملت باشیم. شکری وحدت، شکری دوران میکنیم. شکری این ملکی گلستان میکنیم. شکری ملت، شکری استقلالیت، شکر بر پیشوای کاردان میکنیم. پیشوای معظم ملت سایبان سر ماست. من جسمین رحیم‌آور، خواننده صنف هفتی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 دهه قهرمان هستم. ما نورسان و جوانان دوران استقلال فخر از آن داریم که در چنین وطنی آباد زیبا فضای آرام و آسوده زندگی و تعلیم و تربیت گرفته ایستادیم. ما هیچ وقت تنهایی خود را احساس نمی کنیم، زیرا شما بریم پدری غمها و بزرگواری خود را داریم که همیشه دستگیری ما هستید. جواباً به این غمخواری ها شما را باور میکنانیم که با خوانش خوب بالا و آداب نمونوی صاحب معلومات گردیده در آینده بحر گلگل شکوفی وطنی عزیز محبوب خیش تاجیکستان بهشتاسا صادقانه و صافدلانه خدمت می نماییم. من یعقوب نسیم خط کننده مکتب اینترنت می باشم. ما وعده می دهیم که با خوانش خوب الله اخلاق حمیده همیشه پیروی پیشوای ملت می‌گردیم. من محمد علی جسوربک تربیتگیرنده صنف ششم اینترنت نزد مکتب ناحیه اسپیتامین می باشم. پدر گرامی مهربان، ما نسل حقیقتا خوشبخت هستیم. با غمخوری پدرانتان از هیچ چیزی کمی نداریم. در دل آرزو می‌پروریم که توجه همیشگی و مهربانی شما روزی جواب ارزنده دارد تا وطن مادر از ما راضی شود. قول می‌دهیم که ناموس و آبروی تاجیکستان عزیز را چون گهواره چشممان نگاه می‌کنیم. дар ноҳияи Ашт пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди шиносоии болоиҳаи бунёди корхонаи коркарди пахта ва фабрикаи ҷиробофӣ ба корҳои сохтмонӣ оғоз бахшиданд. арзиши лоиҳавии корхонаи коркарди пахта 79.3 миллион сомониро ташкил дода бо дастгирии ассотсиатсияи соҳибкорони ноҳияи Ашт бунёд мегардад. дар коргоҳи ҷиробофӣ насби 200 адад дастгоҳ бо иқтидори 30,000 ҷуфт дар як шабонарӯз ва беш аз 8 миллион ҷуфт дар як сол дар назар дошта шуда бо бунёди коргоҳ 150 нафар соҳиби ҷойи кори доимӣ мегарданд. иттилоъ медиҳанд ҳамкорони мо. 16 апрел зимни сафари корӣ дар ноҳияи Ашт асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди шиносоии болоиҳаи бунёди корхонаи коркарди пахта ва фабрикаи ҷиробофӣ ба корҳои сохтмонӣ оғоз бахшиданд. иттилоъ дода шуд ки бунёди корхонаи ресмонбарорӣ бо иқтидори лоиҳавии коркарди 10 тонна нахи пахта дар як шабонарӯз дар масоҳати 2 гектар бо таъсиси
450 جای نوی کاری در 3 بست پیشبینی گردیده است. ارزش لایحه‌ای کارخانه کارکرد پخته 79.3 میلیون سومانی را تشکیل داده با دستگیری اسوسیاسیون صاحبکاران ناحیه اشت بنیاد می‌گردد. تجهیزات استحصالی در کارخانه نصب شونده از جمهوری مردمی چین بوده جوابگوی معیارهای بین المللی می باشند. در کارگاه جوراب بافی نصب 200 عدد دستگاه با اقتدار 30,000 جفت در یک شبانه روز و بیش از 8 میلیون جفت در یک سال در نظر داشته شده. با بنیاد کارگاه 150 نفر صاحب جای کاری دائمی می گردند. ارزش لایحه‌ای کارگاه جوراب بافی که در مساحت 1 هکتار بنیاد می شود 11.8 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. تکنولوژی کارگاه جوراب بافی در اساس شهردنامه از کشورهای آلمان و شویتساریا وارد می‌گردد. بعد شناسایی بالایهای بنیاد کارخانه و آغاز بخشیدن به کارهای ساختمانی، سرور دولت محترم امامعلی رحمان به اقدام صاحبکاران جهت آبادانی دیار و تأسیس جایهای نوی کاری بهای بلند دادند. باید گفت که بنیاد کارخانه کارکرد پخته و فابریکه جوراب بافی با 600 جای کاری در ناحیه اشت در دایره هدف استراتژی صنعتی کنونی با سرعت کشور و سالهای رشد صنعت اقدام ارزنده محسوب می‌یابد. صاحبکاران نقشه دارند که محصولات استحصال کرده خود را به بازارهای داخل و خارج مملکت پیشنهاد نمایند. باید گفت که در جمهوری 6 کارخانه کلان استحصال جوراب فعالیت دارد و محصولات استحصال کرده آنها عوض کننده واردات میباشد. در ناحیه اشت با اشتراک اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همچنین یک مؤسسه معاصر تعلیمی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 65 به استفاده داده شد. بنای تعلیمی برای 720 نفر خواننده در 2 بست پیش بینی گردیده با مبلغ 14 میلیون و 500 هزار سومانی بنیاد شده است. 16 اپریل در ناحیه اشت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 65 را افتتاح کردند. بنای تعلیمی برای 720 نفر خواننده در 2 بست پیش بینی گردیده با مبلغ 14 میلیون و 500 هزار سومانی بنیاد شده است. مساحت عمومی قطعه زمین مکتب که در شهرک شیدان واقع است 231 هکتار را تشکیل می‌دهد. بنای مکتب 3 آشیانه بوده، آن از 12 صنفخانه، 9 صنفخانه فنی و آزمایشگاه، کتابخانه، تالار ورزشی، میدانچه ورزشی، آشخانه، دیگخانه، حوض آب با غنجایش 160 متر مکعب و 2 سایبان عبارت میباشد. امروز برای ما آموزگاران و خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 65 ناحیه اشت روزی خاطرمان و تاریخی است. امروز به مؤسسه نوبنیاد ما محترم اساسگزار صلح وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تشریف آوردند. با قدم‌های مبارک آن کس به مؤسسه ما نور بارید. ما از مهربانی و غمخواری های پیشوای ملت که نسبت به معارف جان بسیار ظاهر می نمایند خیلی خرسند و ممنونیم. وابسته به این غمخواری های پیشوای ملت ما کوشش می نماییم که در آینده باز هم دانش و صفت خوانندگان خود را در سطح بلند برداریم و در تربیت نمودن جوانان آینده ساز ملت وطن دوست و میهن پرست خویشتن شناس سهم به اندازه خود را گذاریم. این مؤسسه که از طرف پیشوای معظم ملت امروز افتتاح گردید بهر مایان تحفه نهایت بی‌بها است. ما کوشش میکنیم تا لایق این تحفه ارزنده باشیم. ما همیشه با پیشوای معظم ملت هستیم. در دستور سپارش‌ها و هدایت‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان امروزها ساحه معارف ناحیه اشت رو به ترقی آورده ایستاده است. همه دستگیری ها توجه جناب عالی و سیاست معارفانه جناب عالی نسبت ساحه معارف بوده. ما اون مشکلات هایی که نسبت ساحه معارف سالهای پیشتر بودند یعنی مکتب های کهنه به مکتب های نو تبدیل داده ایستاده است و این هم نشاندهی آن است که ما خود صفت دانش تعلیم و تربیت را بلند برداریم.
илмомӯзии хонандагонро нисбат ба чӣ фанҳои дақиқ ва чӣ забондонӣ баланд бардорем. корҳои сохтмонӣ дар бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 65 моҳи майи соли 2018 оғоз ёфта буд. дар вақти сохтмон сокинони маҳаллӣ иншоотро бо истифода аз масолиҳи сохтмонии ватанӣ бо сифати баланд бунёд карданд. барои боз ҳам хуштарҳо зебо кардани муҳити атрофи муассиса сохтмончиён тадбирҳои ободонӣ гузаронда 150 бех дарахтони гуногун шинонданд. майдони 3000 метри мураббаъ сабзкорӣ шуда 550 метри мураббаъ роҳравҳо сафолатпӯш гардид. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити таълим дар муассисаи нав ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода бо омӯзгорону хонандагон суҳбати самимӣ доир карданд. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон хонандагонро бо истифода аз шароити муосири таълим ба омӯзиши фанҳои дақиқ, илмҳои муосир, аз худ кардани забонҳои хориҷӣ ҳидоят карданд. омӯзгорон аз сарвари давлат дастур гирифтанд ки ба масъалаи баландбардоштани сифати таълиму тарбия диққати махсус равона созанд. хонандагону омӯзгорон барои ин тӯҳфаи арзанда ба пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон изҳори сипоси бепоён карданд. имрӯз мо омӯзгорон ва хонандагони муассиса шукргузор аз он ҳастем ки бо дастгирии ҳукумати мамлакат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бинои нави муассиса хеле хуштарҳу замонавӣ ва дорои ҳама шароити кору таҳсил мавриди истифода қарор гирифт. ин ғамхориҳо моро водор месозад ки бо масъулияти баланд дар таълиму тарбияи насли наврас саҳми худро гузорем. пешвои муаззами миллат дар паёми хеш нақши маорифро чун муҳимтарин соҳа арзёбӣ намуда зикр доштанд ки омӯзиши забонҳои хориҷӣ хоса забонҳои русӣ ва англисӣ бояд беш аз пеш талош намуд, зеро муаррифгарони миллати тоҷик маҳз ҷавононанд. ҷавобан ба ин ҳама ғамхориҳо ҳамчун як нафар омӯзгори ҷавон қавл медиҳам ки дар самти таълиму тадрис устуворона қадам ниҳода фарзандони фарҳангдӯст ва ватанпарварро тарбия хоҳам кард. пешвои муаззами миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон маорифро чун самти афзалиятнок дониста барои рушду инкишофи ин соҳа диққати махсус медиҳанд. ин аст ки имрӯз мо шоҳиди он гаштем ки ниҳоят муассисаи ниҳоят зебо ва муҷаҳҳаз гардонида шуда бо техникаи муосирро барои мо тӯҳфа карда истодаанд. ин ҳама заҳмату талошҳои пешвои миллат барои рушду инкишофи ҷомеаи навини тоҷикистон барои тараққиёти ояндаи кишвари азизамон баҳри боз ҳам баланд бардоштан ва баланд гаштани обрӯи тоҷикистон дар арсаи ҷаҳон аст. فرمونده ای زمانه با سروری
роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон баъди ифтитоҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун дар саҳни ҳавлии мактаби нави рақами 65 бо роҳбарону фаъолони ноҳияи ашт мулоқоти самимӣ доир карданд. пешвои миллат оид ба ҳадафҳои созандаи ҳукумати Тоҷикистон дар роҳи саноаткунонӣ бо суръати кишвар андешаронӣ карда, тадбирҳои созандаи соҳибкорони ноҳияи ашт бахусус таъсиси ассотсиатсияи соҳибкоронро омили муҳими амалисозии лоиҳаҳои сармоягузории сохтмони корхонаву коргоҳҳои саноатӣ арзёбӣ намуданд. 16 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди ифтитоҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун дар ноҳияи ашт бо роҳбарону фаъолони ноҳия мулоқоти самимӣ доир карданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз саҳми арзандаи сокинони ноҳия ҷиҳати истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ ёдовар шуда, таъкид доштанд, ки дар давоми 3 соли бунёдкорию ободонӣ дар ноҳия 426 иншоот ба маблағи умумии зиёда аз 160 миллион сомонӣ ва бо таъсиси 1200 ҷойи корӣ сохта ба истифода дода шудааст. сафари пештарам омодагида будам. бисёр манда маъқул ман таҷрибаро истифода карда дар кор ки дигар деҳоти мо ҳам анақи зебо шавад. ҳасан офарин ба соҳибкорон ва мардум хонаҳои бениҳоят кӯчаҳо медоред, фикр мекунед дар маркази аврупо ҳастед. тоза, озода, санъати баланди меъморӣ, хонаҳои истиқоматӣ, аллакай боз бисёр дидам ман дар ҷо мардум аз нав хонаҳошон ки сохта истоданӣ хуб аст. ҳадафи мо ҳам ҳамин аст. ҳамин беҳтаршавӣ сатҳу сифати зиндагии аҳолиро нишона мед. ин маданият аст, ин одоб аст, ин ахлоқ аст, ин зебоипарастӣ аст, бунёд кардани давлат аст. соҳибкорҳои бисёр бонанги номусу мардум. ман касалхонаро дидам, аз бюджети вилоят шаҳр мо дар 2-3 сол чунин касалхона сохта наметавонем. 80 кат дар бисёр шаҳри ноёб, касалхонаҳои марказии шаҳри ноёб 80 кат, 100 кат аст. дар як ҷамоати деҳот, албатта аҳоли худи ҷамоати деҳоти Понғоз беш аз 30,000 худаш як бузург қариби ними ноҳия. бод ҳавош ки бисёр хуб аст, мӯътадил аст. масалан барои ором кардани асаб, барои оное ки касалҳои гипертоника қалб доранд, оное ки баъзан чизҳои вай дорад, аз худи маркази ноҳияи ашт ба фикрам як 7-8 дараҷа унҷо мӯътадилтар. бисёр аҷоиб аст. бо бачаҳо соҳибкорҳо боғои нав имрӯз мо дидем аз берун овардан бо воситаи сангро канда қариб чанд ҳазор мошин санг бароварда 16-20 гектар замони яке боғи нав бунёд кардан, боғҳои интенсивӣ нав дар онҷа дар поён зардолу кадом як ҳафта пас мепазад. лекин дар Понғоз нав гелос гул кардааст, авҷи гул аст, биҳишт табиата мебинӣ, биҳишти рӯи замин ҳамин аст. ман дар бисёр суханронӣ мегӯям Тоҷикистон барҳақ биҳишти рӯи замин аст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба ҳадафҳои созандаи ҳукумати Тоҷикистон дар роҳи саноатикунонӣ бо суръати кишвар андешаронӣ карда, тадбирҳои созандаи соҳибкорони ноҳияи ашт ба хусус таъсиси ассотсиатсияи соҳибкоронро омили муҳими амалисозии лоиҳаҳои сармоягузории сохтмони корхонаву коргоҳҳои саноатӣ арзёбӣ намуданд. президенти мамлакат бо итминон иброз доштанд, ки мардуми ватандӯси ноҳияи ашт барои истиқболи арзандаи 35-солагии истиқлоли давлатӣ низ беш аз ҳар вақта талош хоҳанд кард. зимни таҳлили вазъи иқтисодиву иҷтимоии ноҳияи ашт, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд, ки аз ҷониби ҳукумати мамлакат дар даврони соҳибистиқлолӣ барои таъмин намудани рушди иқтисодиву иҷтимоии ноҳия ва баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии сокинони он тадбирҳои созандаро амалӣ мекунад. аз ҷониби ҳукумати мамлакат дар даврони соҳибистиқлолӣ барои таъмин намудани рушди иқтисодиву иҷтимоии ноҳияи ашт ва баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии сокинони он аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағзорӣ 1,5 миллиард сомонии маблағ равона карда шудааст.
дар ин давра ҷиҳати бунёду таҷдиди иншооти соҳаҳои маорифу тандурустӣ, барқарорсозии шабакаҳои обёрӣ ва рушди соҳаҳои кишоварзӣ, нигоҳдории роҳҳо ва сохтмони хати интиқоли барқ дар ноҳия 9 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи 255 миллион сомонӣ амалӣ гардида, ҳоло дар самтҳои зикршуда татбиқи боз 5 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ идома дорад, ки маблағи умумӣ дар доираи онҳо аз худ шуда беш аз 36 миллион сомонро ташкил медиҳад. яъне рушди саноати сабук ва хӯрокворӣ, истеҳсоли маҳсулоти саноатии дорои арзиши баланди иловашуда, аз ҷумла маҳсулоти хӯрокворӣ, масолаи сохтмон, коркарди пӯсту пашм, доруворӣ аз гиёҳҳои шифобахш ва ҳамзамон бо ин доир бар рушди сайёҳӣ имкониятҳои зиёд мавҷуд буда, барои сармоягузорони ватаниву хориҷӣ хеле ҷолиб мебошанд. бинобар ин сарвари давлат зарур шумурданд, ки сокинони ноҳия ин имкониятҳоро ба соҳибкорони хориҷиву дохилӣ ба таври васеъ муаррифӣ карда, корро дар ин самт тақвият бахшанд. аз ҷониби ташкилотҳои қарзии соли 2021 дар ҳудуди ноҳия 171 миллион сомонӣ қарз дода шудааст, ки танҳо 34 миллион сомонии он ба соҳаи саноат равона гардидааст. соли 2021 дар корхонаҳои саноатии ноҳияи Ашт дар ҳаҷми 254 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол шудааст, ки ба нишондиҳандаи соли 2020 баробар мебошад, яъне дар давоми соли гузашта афзоиш наёфтааст. вобаста ба ин президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тақвияти корҳоро оид ба афзун намудани иқтидори истеҳсолӣ зарур шумурданд. бо вуҷуди он ки соли 2021 дар ноҳия истеҳсоли либоси мактабӣ нисбат ба соли қаблӣ 2 баробар зиёд шудааст, вале аз ҳисоби истеҳсоли худӣ таъмин кардани хонандагон ҳамагӣ 33% ташкил медиҳад, зарур шумурда шуд, ки барои ба кор андохтани корхонаҳои аз фаъолият бозмонда роҳ надодан ба қатъ гардидани фаъолияти корхонаҳои амалкунанда ва таъсиси корхонаву коргоҳҳои нави саноатӣ чораҷӯӣ намуда, ҷиҳати ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ ва боло бурдани иқтидори истеҳсолии ноҳия чораҳои мушаххас андешида шаванд. зимни суханронӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулин ҷиҳати рушду пешрафти соҳаҳои иқтисоди миллӣ, афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва содироти он, обёрии заминҳои бекорхобида, бунёди боғу тогзори нав, истифодаи самараноки ҳар як ваҷаб замин, тараққӣ додани соҳаи чорводорӣ дастуру ҳидоятҳои мушаххас доданд. дар охири суханронӣ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо боварии комил изҳор доштанд, ки мардуми сарбаланду заҳматқарини ноҳияи Ашт анъанаҳои фарзандони номдор ва содиқ ба ватан ва халқи Тоҷикистонро идома бахшида, минбаъд низ ба хотири рушди давлати соҳибистиқлоли тоҷикон ва ободии ватан саъю талош менамоянд ва ба хотири истиқболи сазовори ҷашни бузурги 35-солагии истиқлоли давлатии кишвари маҳбубамон аҳлона заҳмат кашида, ба дастовардҳои боз ҳам бештари иқтисодиву иҷтимоӣ ноил мегарданд. баъди суханронии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, намояндагони касбу кори гуногун, сокинони ноҳияи Ашт, Моҳрӯ Қурбонзода омӯзгор, Аҳмадҷон Марасулов омӯзгор ва Зафар Маҳмадҷонов собиқадор баромад карда шукри даврону сарвари ғамхор карданд. пешвои миллати соҳибдилон хуш омадед. тоҷикистонро намуда номдоранд дар ҷаҳон, посдори сулҳу ваҳдат шодмон хуш омадед. салому дуруди бепоёни ҷавонони ноҳияи Ашт нисоратон бод, муҳтарам пешвои муаззами миллат. ман Моҳрӯ Қурбонзода, мутахассиси ҷавон ва ғолиби озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст мебошам. муҳтарам пешвои муаззами миллат, аз ҳузури мубораки шумо дар ноҳия хурду бузург шоду масрурем, чун ҳар як ташрифи шумо ба мо рӯҳияи тоза бахшида, ободкориву созандагиҳои зиёд роҳандозӣ карда мешавад. пешвои муаззами миллат, бо ташаббуси шумо баргузории озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст махсусан ба мо ҷавонон
در راه آموزش علم و معرفت الهام تازه بخشید. چنانه که در پیام نوبتیتان بیان نمودید، بنیاد ملت از معارف آغاز می‌یابد. غمخواری نسبت به معارف سرمایه گذاری برای رشد نیروی انسانی و آینده آباد دولت و وطن محبوبمان می باشد. به شاگردان از آثار بزرگان ملت درباره سخاوت حاتم، خرد و عدالت نوشیروان عادل و وطن دوستی و شجاعت رستم داستان سبق می دهم و سیمای عدالت پرور و مهمان